Audio Jungle. Nizere ko mumeze neza cyane aho mukurikiye Rwanda One TV. Ndabashimiye cyane iby'agaciro gakomeye kuba turi kumwe nawe rwose, ukaba ugiye kumenya amakuru agiye akomeye cyane rwose. Ni amakuru ari kuvugwa ku mukino w'ikipe ya Rayon Sports n'Intare uri kugenda uterwa ipine bigenda bikomera kabisa. Ni umukino uteganyijwe ku munsi w'ejo ku wa mbere, uri kuza kwimurwa ushyirwa ku ikindi gihe kitazwi. Bashobora kubwira amakipe ikindi gihe bizaba bazakinira, ariko abantu benshi bari kwibaza uburyo Intare yanze kujya mu nama Ferwafa yabatumiyemo. Byashobeye abantu bari kwibaza nimba bazakina cyangwa batazakina, ariko umuyobozi w'Intare rwose yavuze ko batagomba gukina. Bo bageze muri kimwe cya kane, bagomba gukina na Polisi. Mu gukina na Polisi bakayitsinda cyangwa ikabatsinda, ariko Rayon ngo yavuye mu kayira kabisa. Ko nkwibutsa gukora subscribe kugira n'amakuru dutangaza ajya kugeraho ku gihe. Ariko ikipe ya Rayon urebye ko abantu benshi bavuga ko yavuye mu gikombe bakayengera bakayigaruramo, ariko nubwo bayigaruramo byaba ari ubwabyo, ariko bo bari batangaje ko bavuye mu gikombe. Intare yo yumva ko ikomeje idakinnye, ariko biza kurangira Rayon Sports igarutsemo. Intare yo yanga gukina nayo kuko yo yari yamaze kumenya ko yageze muri kimwe cya kane. Bashaka kwisubiza inyuma, rero nabo barabyanga, bakaniye ati ntabwo twakina. Iyi nama nzajyamo ni iyo gutegura kimwe cya kane mfitanye na Polisi FC, ariko iya Rayon yo ntayo, kuko Rayon ntabwo twakinanye yavuyemo, kuko yari yavuye mu gikombe cy'amahoro. Ubwo yo bavuga ko bayikuyemo kabisa. Ubu hasigaye ikipe ya Polisi ariyo bareba imbere, ibya Rayon ntayo bazi. Rayon ntayo bazi rwose kabisa, ariko ngiye uburyo mbibona ahubwo ndabona bizarangira Rayon iteye farufe Intare kabisa, kuko urebye Intare zikunda zikomeza ibintu, ariko na Ferwafa nayo ntiyabereye Intare pe. Noneho hari amakuru ndi gutoza avuga ko bohereje imeri saa yine z'ijoro bazohereza Intare, buri buke zikajya gukina. Ubu bakaba umuganda ku cyumweru bari buke gukina, naho uwo mutego ntibawugwamo ishokwa. Ko nyine bavuga ko ubu gukina na Rayon nta gahunda bafite, ntibagire undi muntu ugushoka ngo Intare ngo zakoze ibi zavuze ibi, wapi. Icyo bari kuvuga ni uko batagomba gukina n'ikipe ya Rayon ntayo bazi. Bavuga ko bagomba gukina na Polisi rwose muri kimwe cya kane. Ubu niwo mukino bari gutegura, bagenda bategura. Ferwafa igenda yandika amabaruwa menshi cyane, yandikirira aya makipe yose bamenyesha ko umukino usubitswe, umukino wagarutse. Ferwafa nayo, Ferwafa ni nka kafu nayo, bose twabanyujijemo ijisho. Ferwafa kwinginga ikipe ivuye mu gikombe ukayinginga nayo bari kwereka ko ikipe ibirenze ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda. Itabiri kuyereka urwego rwa Ferwafa, ntiyafata umwanzuro, ifatira ikipe umwanzuro. Naho Intare igaramba na Ferwafa ni igitangaza, ahubwo ibintu bitangaje. Amakuru kugenda azamukamo uko Intare zanze gukina umukino, zanze kuwukina kabisa. Ntabwo twakina umukino kandi twe turi muri kimwe cya kane. Uwo tuzakina n'uwa Polisi, uwa Rayon yavuye mu gikombe cy'amahoro. Bari babandikira ko nimba bashaka gukina Ferwafa izakina na Rayon, ko ntizakina n'Intare, kuko Intare yo ntabwo iri muri gahunda zo gukina na Rayon, izakina na Ferwafa. Murumva ko ari ibintu biri kugenda bikomera, ntawe uzi ko bizarangira gute. Ni ugutegereza rwose, tuzagenda tubibabwira gake gake, ariko byose tugenda tubibagezaho nk'uko twiyemeje kubagezaho amakuru kandi acukumbuye. Twe nta bihuha tugira, tuguha ibihuha twabirika ibihuha
kugira ubone views z'ibihuha. Twe nta bihuha dutangaza hano, ni amakuru ya nyayo ukayareba cyangwa ukayareka, ariko akagushimisha cyangwa kubabaza, ariko aba ari amakuru ariho avugwa, ntabwo twe dukoresha ibihuha. Murakoze, duhure mu zindi video mu kanya gato.